Lutua Amoru, man Honorable Dr. Odonga Otto, Party President, me RPP, Tina Tika Lok, ke e Kampala City, ma ti jemi mogoma ti atemene, kona ti ayope, me chero ka temo pepa presentation diri hi Hotel Africana, makiluolo dire political parties, mokare weng, man bere opportunity mabe, for one machal RPP mi shiny at a national level. Dong manaka ka chaka te meo kiri in their deck. Abilor page pa RPP because chwe chwing no timadit o wajno me ge dano kara mi luot tindo kara ne na deka ngwen luot tika time e level ma papat. Chia tama ni machalo Odonga to aminu tama kanya nano jemi tika wot kere. Me achel Gimara tika teme ya Acholi ane miu madit ma miu matika a ikin wan Acholi taki ginu mo eken ma Acholi ti ye wanga miu unani ye so miu mu nyote madit ane lok pa Balaalo ni pe waribu dogwa dano poke idula dek dul ma chwako Balaalo dul ma degi Balaalo ki dul ma gipe kati mo gino mo eken whether I chwako nyo degi apoka no chako nen wa kimalo wa kikin politicians wa mo wa yare office obino wa kin rodi apoka man bene tie pe miri chente ki miri mi waro pati ana wa chiwu ko diko ma pia charo kiri joka na tika gona chi ma bi charo kiri o tam ne charo yo kiri be charo charo pa e mol kalega bod daudu kelo ki jilde rwa o tam ne charo yo kiri be charo tua me ro wa ne ro boni e charo yo kiri jo kene ubero ki tam ni president Museveni obe wajo ki Balaalo niko yo kiri ana chiku wawe pa bale chawa ne gina kumeno pian no neno sign ne ho John chimando tema mabe o tema mabe piana bere ga lokki dano ma do ga mente dano ma do maga ne ki kwan namba gi i Uganda namba gi pekaro piara rio kom dano ma do ade ana wachi gini won enini won tamane Museveni beriamo Balaalo achel na wa leptong beriamo Balaalo ko kibiriamo ko so Acholi weng do bedo ki gen ne gibi chero yu kiri Museveni do be waine Balaalo Balaalo pe Museveni bene pe wayo now gin ma wana Acholi pu ngeo ba ka Museveni maburreti Rwanda ene entin kiloni Balaalo ki tui ankole tila iario ti bayima Balaalo ma ene kaka pa Museveni ki dok bene ti tutsi Balaalo meno joma ki Rwanda direct Balaalo ti la yario ma ya Acholi kenyu bere joma pegirom waloke kingi magen weng Balaalo bene tie mana Acholi penaro pengo bere chala Acholi mi Sudan Equatoria Itoreti ye kanya cherie ki Acholi mi Uganda donc gin matika teme John tika yuae lo kaka gia ye pien ngom lo Rwanda ding jona tika yuae lo kaka gia ye tungkany gitika yuae lo kaka gi tungkany akaka so piti yo mo ma iro mo chwalo la dobo ni la dobo ko chat iri riu pien riu ene dar pope welo so piti yo mo ma iro mo tinge wa yukiri ni Museveni bibiro ka waje ki jogangi mi ki yukiri meno eno ni goyo miss si porga doga ngaro mo gora chimi puana pe porga doga pe waje ni Balaalo ku bedi dong penyelingo tik fo tamo me bara arwate bene ki to duong aloko kede mote aloko ke honorable la Gilbert atika lok ki stakeholders away atemo kupe ki ruodi ku bedi dong widano chungo ngaro mangeo geno ma miar ke tempe
we down do chungo an kera ko ping do loy wa ye ni an kera ping pe loya piana take plan madua ta en ne mere food section pia ya section B section cherwa Z pian meno gin ma ana fwenye ye level me political philosophy ento gin ma bergi u acholi waro pe gi ye ni ngato mani ngeo gen mani pe gi ye ni gen pe gi ngeo gitama ni gen giniang dan wen ya chul dan wen yang ba dan wen niang ma konye pe so ku bedi dong pe ni loy wa pe do lingo ni ti ngato ma be do ngeo nga mer ki tim dong be pe ana ngeo nga mer ki tim eno ka wa na ke tiara ma chel ma chako tim gino mo yet jo ma be pinge wa nga mer ki tim ci ene wa be bai wa dok to kwa eno lega ma lego ni ubet chalo jo maniang nyoka pe niang ye ni jo mo ni niang loyo in maromo ko nyoka ga elain ko be pe ni loyo wa lu tela wa don gor loyo en magi luone members of parliament donc they are the weakest donc gi gor donc loyo tungchel lanya gilbert o KNPP santa court amos tungchel mwaka Catherine koro ngagi joma get inside the movement la gengi mero bere ti side chiel tung chiel ti MPs ma perte mo gino mo kan bere pegiti side mo kan gite ga tero ti MP jaro ti mi fuonyo ti mi bere daptai guru hospital mi de nong mo chara yub oti gu o de wero pen dike ma de por ku no koni mero mere dana ma ke kero gi politics ma pe pigi ngewa ti pigi ngewa politics ir pe bere wa mail prefect pe bere wa class monitor pe bere wa deputy dining prefect ci cha ko bere MP ni dana jalo Christopher kuma kegi Pascal Menyagi Sharon Balmoegi mere ku mu porro mere ba bere kwanya pepe donc wi dana chungo lo dire dini mogo ko bere lo orlega fo pedok gire to toile ni o kono Yesu or ni nevi kono chere nea kono chere jodea kono a barikal kono kitiyo nga ke toile pole mako eno ni doctrine ma pe be kwanya to toile gino be kwanya ko bere ni watiki pero ni dano mo ni tika luongo kaka geo mi biro ka settling ngom pa chori do ngom ma ke tem ana tem kupe ke ruara chana ati very disappointed ni pete gamu chima dano ma or ni kupe kede gamu chima wajni ki twal message ngolo line of communication pangeo pingo bat ki neno na jo kamiri jo pagamente chingi tima tutut yot pa ruara chana piti kene piti independent because what time an machalo donga atika waju bore dong channel of communication no giloro so an machalo donga do bi chike kimega lok me roy wi lok paruati konye pe piano ini bino ke twin mabe itamne twin me romo konyo ke kaka entro ngato mo no information lingo ke wi tamne riek loy dan o wen no ki ngeo ngo ma ke timune pi mirigi pi igi pi family igi era no gu gage ko position man so ko bedini ko no pingo ko tiniti do ngun kere ka be loko kera in my capacity chalo party president mi RPP am bana ti won kom me kala mogide ati won komba wa kwanya line pa mono bara mu luanga ni ruot so pedak ngar mo tam ne te ke mo ma wan jo kan wa pe ke mo en mo ma ini ti kere pi ti ka ti kere me konyo kara ke lingo ko mot eno ni an ma chalo donga to a chayo dak pa be jollo ne si dong ana ngeo ngo ma te ne ma ber po be o chi abi unu bi winyo kin rodi poke ko ngato mo ma dong mi ara cholo chi wa I come ma di dong bere pe la wo vera go team bot group a go team bot dul parodi aria we atika penyu gina chiel moni ki bot gi wen ngato mo ma romo tim ne we ko ko nkaka si jo en ni wen pala ti ya ko so e line mi ruodi ka ngato mo ti kenya ka ne line mi ruodi o bi konya choli ki pero eri en ne mera bal kare because dana ma kunu bene ngan man te ka yenyu
jomo ko te ye ngami joga so an wa bi kero ma wangwa eno mi argu ngeni politicians mi argu ngeni wan po ming ruodi magiti ke kal ko ala choli mi argu ngeni wan pe o ming pien jo kana tawne gi riek da kitawne jomo kana ming gitawne gi ramu cham ki udero pa yuwergi da kitawne choli ming pe ngeni giti because ka donge wani tim girman pe kaka pe ngoy de giti mone kai de giti mone pe ngope mi reason mo wa ini de giti mone you can fool some people sometimes, but you cannot fool everyone every time. Now, do I do ngomati katemene kudikuni. President Museveni peti ruot mo ya choli. President Museveni peti ya choli. President Museveni peti kitwero me wajini kichiel ngompa choli. Mana tiga lok chalo won kom mi kaga le mogide doka no President Museveni piti Acholi. President Museveni piti kitwero me wacho ni Balaalo chiel ngompa choli twero eno ni piti chiek mo Uganda mo mi twero eno ni but President Museveni man mi aro kati clear ene lok mana mi to kati ki bor ruori luo bulingo so do ngana te wajane ma chalo donga ruori gulingo ruora chiere ye ulogo mati tek en position mate wajane ni madok bene ki chwe chwiny la wo winyo ni ruora chiere president a chiere pien kene be ke te laro ne pa mera roy wi agine ne president luo chiere state house la wo pien a chiero katika clear ni president Museveni petiki twero Premier ke mi ngom ki Balaalo jo en chal mala cheng ma ja neno ni ma ke tika bai gweng no ke mero bai gweng i kom kiera mero bulu ma Balaalo wele yer ki ko ma ke waje ni gen ke mero Balaalo so kino kana kara wati mo bal wa bera lok marai i kom jo ma par pe kara en wa bera lok ba be i kom bange ngo go bu lok abenyang. So President Museveni piti kitwero ma konere ana tie ki ngoma na atiga yenyo ne konere tie ki ngoma no atiga yenyo ne chalo donga to ma atemo yenyo ne bor ruara chana ngayago atemo yenyo ne bere bor ruot kole na tego ngayago eno wega da waje ne chieng miri tie matut ikichao paruori ni no anni koma amiyo ma oda kitwero bene ni Museveni piti kitwero dok Balaalo mama miero chiel ngompa choli peke dano lingo ni tik so position is very clear dok anange ngoma ti katimne marwata ki position piki tiki twero dok Balaalo mo peko ting chiel mo mi biro ka chiel ngom kwar pa choli gen pe choli e ni pikaka gi choli mo matika chiel ngom i lobo Rwanda peke man me orbe clear position un jo kan tawne logo tungi ukiri lok tika chaka ki ukiri Museveni pete ki twero me wati ki chiel ngom pa choli pete ki mande tiek mene un jo mo mar Museveni loy dago deni tiek mene ma wajini Museveni tiki twero me wajini ki chiel ngom pa choli wacha section ne an ma chalo loya wacha section me ay Museveni bene pete ki twero me loko te kwar pa choli ya choli wa choli ma chalo an ne pe chiel ngom pien dano bere ta watiki tim watiki ngo tim ngo kadwa watiki dokulu watiki ngo mano palwak weng so Museveni tin dong tiki twer we bieno ka loko te kwar pa chuli chik mene ma yegi en metimo gi neno ne meno eno ni tiklia mi ario ika choke ma president tika bini yene pengo ke gayo jola mo mi adek jo mogo magiti ka bini ka choke ka president maguti yo bandera ni Balaalo must go chalo betu chwe ke magogi ko be furgi di police pengo lo magi bene officers ma Balaalo pengo manyute officers mo mago joni no dongi ngeo ma president be wajo ma president pia wajo eni ki luoni state capture mi ade dana ma dongi yero mi chera ka logi ni Museveni gini ene dana chalo kumu ka rachi ni
Mego Elizabeth la kegi muberi gamen po bor en ngom mete me gamen go bor ene dong ene dana ma dong twale duan Acholi bot Museveni so lok futi chaka alors ko la nyagil barer waya fu dong watiga nan watiga monitoring ngom bete me president Museveni wajini ne dana because we la nyagil bar chungo they don't think and in a mere thinking pa political philosopher chala an matiga lok so lok futi chaka ni tit Museveni pete ki twer pete won kom mi kaga chalo an pete won kom mi kaga mi bir ga wadi ki chiel ngom twer ni pere lu tena chole mo ke ma ko bere ni pier ki te wadi Balaalo masgo mera nywa so one will be lodging protest Gimara right lawyer and ruodi Jomara lawyer and ruodi tena ki kwe père donc tiga kenyu watiki dano matiga chatu kaga why kin politicians tiene pa Balaalo Odonga why kin ruodi kangara mo gam doga ni ngoeng awaju bene tiene pa Balaalo Odonga why kin ruodi tiene pa Balaalo Odonga why kin MPs tiene pa Balaalo Odonga why kin Acholi so tia Acholi mo ma mer chopo midigi pigi kengi pigange ki pi family ne meno waju ni no iner no gangi ki pega chato ngomba gangi no ngom gi magdi charne pege eno ge nene ni Acholi mo go ngak go char ngom gi kwai meno kwa go gi Acholi do win loka kitega wai ni kwa wu ni u char ngom wu we wa cham chene gi nyingu nyong yini cha I char ngom yukiri men ga wadi an ma ki pai mol nya gago ni men mi wo ming da ko so ka wono tam ne tika chiel ka Acholi mo ko way ki jol Balaalo ni ke penye ni gangi wili la wegi Balaalo do chelo ko ati dai ni tiri ya Acholi Balaalo do bin ga kare wili el pakware wani do ngom gi ni ko chelo ko no so ti Acholi mo magiti ga yenyu ti Mogo mero ber ambassador, mogo mero ber RDC, gitika yenyu tikini Acholi. So wunjo mapingeri. Ka weko giti yugi nyingu char ngom mi dugola. Uta. Kede sada Kenya. Odonga kwa nywa do tuo mani tie. Aya. Chiku mukene chero bod lawyers ya Acholi. Pierre wadi cho nying dano ba. Ka utawari wano ming machala ara pipi balo. Watika cho nying dano. Magadi te muti chiaro ke nyin kaga chiru mu kana biunu bod lawyer in niti lawyer chalo anu donga I kwano chiek wa law school I tiam itim wa bakos chalo an ku bera ponyu lawyers wa ku do advocates I law development center lera ini lawyer I ngeo ni ngom kwaro piti ngom achara pingoi ofisi fudi ker signature ni ngom kwaro ke charo eno ini lawyer maneni en ka in la tiena chule da Latin gang da maki dora ma pena gi iro kan ini ngeo chiek kirara ngeri I kerti agreement ene kedi ka de mara chene ni man ko ni mo ne gamani ka jirani ma ye an ki ngona bat ngom kwar pe ngoma chara meno beno watika choyo nyingi pien kar ne beromo Maja batika nyara darne wabilolo gi chere wabilolo gi lung wabilolo gi chere wabilolo gi lung wang mo ano watika choy list in lawyer ker chipping ginami ara Acholi tem piko betini kanene lare mabero belare ne katitfango ki pa eka chiel million de mwaka chiel ni lawyer ker chiel eka kara jirani we oketching chene ma wono waje ni tika chato ngomi chene matiri ki bot joni ku wa ku bet me pa lo wa pang wa ka chiel ma rio dia mod lum wot eno pini char ngom ma ber lawyer ker chie wa jirani ben ker chingi mero miu matit ama ber Kampala bodo loke kanye ngom en pe mega ngom ya tika leasing ati pang ne ki bot kabaka ini char ngom pingo gina ben pe chatte so lawyers ka Kenya mero yobu wangu ama cher bot salim sale mero gua ping ni ba joni dongu ker chete giyo ngom joni ker chete giyo ngom
Jomo gamo chete ngome go yuliel go timo ngo dong chete pe ngo pe ke mini jone due chela rio maka chel mane wek gum wod lum ka dong dia wod lum geno meno lega pasadim sa lebara ma ente ga luongo ni win awo gulu ruone bene ki gona chim ni Odonga position eno ni wan waromo chwakane waromo luongo Balaalo wek lok mi chat do bepe wek dong dia wod lum atemo penyo tam bot jo ario atamo bedong roba moka jaden weka tet nyingi apenyo tam bot Chief Justice mi Uganda awa any position and in any Chief Justice was clear ni jono go okay Acholi go ka giduga awa ja penyo be ni ka dong poko ko wabete mo ngo jone man dong pego president la wiyo achara penye bere ruwa chana we ruwa chana watimo ni lok ene ruwa chana wa ni meno ene tamma be ento kadong diang wa ngom ki bot jone ngom ene dong peko dak bot jone ngom ene dong peko dak bot jo mo charane meno ene tammo bi eno bara cholo mo kare position win position asalim sale Balaalo must go higher ninda deko kar no ngela deadline gide Balaalo dugu ma chingu nono ile mon go wani half a loaf is better than nothing man ko nene watika laro awene ma miara jono kere ku beni watika laro lo ka jono miaro go chiel nyoko ming ne go ruode lok dong tika Kenya tika dok bera wara ma chak lok ni ngoma pa ni do bera pa wara ma rip dog wa wek tuara dong kere du ma ka chiel man dia mo lum pien ka yini dek position en inde chere ba ka tuara jona wek wa ko do pi loka chi tam ni dong adu betemuti inde nene WhatsApp inde nene Facebook. It's not about talking, it's about results. Pien ko beri ni kana dolchia gino mana ma do mier wate un jo mano town ni Uganda Museveni do nero do niang tin ni la nyoge en kirego dugu makon so do ngati in this situation an pa yenyu ti ka ngata fut tunya kale koma voile pa yenyu ti anoy man angeo pengote ka noy ne pe yenyu tich bena nuo ni wujui ni bene pe mi rochu bat kaki waju logo winyu an pa yenyu tich ruba me lo nyuma ne manaka chia mi ra duak foja ye bot kakana en wer nan wate bakke ka dai wi wu ko diko kenen pa yenyu tich so ka Odonga waju ni wachiri direction makoman romo konyo dan tien la yibi ka de cherry i page pa la yibi de na dano en riek e WhatsApp group riek ni dom tia ko nyo dong wati ki pego dong ti goy oda ni mer ki chel gen ka ki luo dano me cherry action beno degi o mer na ne ke WhatsApp group ana pe nyu ruara chana abai ruara chana yo land and legal matters awadi ara wai pokti me prime minister ne la ya dek achielo bed mi kuo and reparation ario ubed mi administration en ke kal kwara chori ko workshop tie ko ngo tie meno bed prime minister chiel mi adek ubed ngat mati in charge of law and land matters en ne angramo me ko nyi awaje da bola wich bor ra chara peni amero ti be mo chara pe piera ngeo no ngo ma ro timne pien ku beda baka chalo Odonga to the politician kino kana tu chalo RPP la tierna puru nyala ata woni no gok nen be ka cho e warga mage chalo prime minister in charge of land and legal affairs ya Acholi achana ye chima ye bere tal do order kite go ene ke kanyo kana do stage ma pe gawa chim ana ye tiji eni mi ara chulu nge ana Odonga ye tiji so kai dege chimone mi reason money ni jo makuja pe mero dana makwe chara an initi ye tam ge
that title again no beraturi joko wa lok man me pieto wa chele ni ci do nga duoko wo title le ni pegi gang wa chim li ngone tik go chim bot Steven balmoy loki ruot Collins ana mere office ku betini mo mere manok ke kan kwara ko so do nga ti mere ko meno Acholi win lok Odonga kai tama ni politician mo bi chobu peruni kai tama ni ruot mo bi chobu peruni ku beri ni ngam man te yenyo ngoma be donyi ye mala ko miu enni o wa queen looking gang o certo looking gang donc beri wayne be de kaka cholo school fees bala tinni so beri chara jomi te der be dong gitiga ngony ka piem kedwa wan jo mo kwana ne pen ke wayne nga ben mo join un mo do mo ta no mero ben mo loin wan ma pen ka ne pedo yene wa pangom wa bot balalo nga be cholo la ten wa school ene mero puon da ne ke pangom pa pe ke chol ngom awaje wa kiruodi ka chaka marwara chana Baganda land boat tie achuri land boat mangom kwaro mo ke ken manu ruodi we ker chingi ka chiel ngom kwaro kanyu mo ke ken mangat mo ke ken be pa no ka achuri land boat ker chingi ye mana waje very clear le bor ruodi do ngata ye ni kiti do pe ki ngonyo pe do nga gamo chim so kai woro chala tudu inen chala tudu ikok chala tudu no yini ngo no yina tudu so jo mogo mati offices madam in politics jo mogo mati offices madam in ruori ni jo en lo chara choli an paluor ngar ma ken kai mero an Kampala ganga Kampala kanti nama suba ganga magulu ti plot to see Samuel do road ganga mi pola chenti ya piri kanya kire wora paluor ngar ma ken won poti you get da pikaka en gang to ko down there the chain gang to donc pe toro ngat mategi kero mo ken doni RPP wa loro doga dugumi kuyo ni fuk in the north wa loro pien meno gin mo don kere chingwa ni pik wa loro dogwa danwe rib dog lo dogwa ka chen ni fuk ngato mo ken mabiri ya chuli wadi pewa meru winyi loku o waje ne apati ya jumane o waje ne Balaalo o chuli meno ene gubu mapurwa don kere chingwa kawati organize eno ti jobu kene mabene pe mir ni wabed organize why nyere ko be jobu ko magijunge ngerne RPP ki chako ti ket gimi wilu gi wek pat no chat ping en tire en chele tiga binu we ngerba en wek ner kirker wo bay jobu kana ba yor la bon explanation pem chingi tiga donye chokkedwa so waribu dogwa la wo bere lar lo ki Balaalo ma way Museveni pubi no kuya chori o way ni Museveni wang mo no kuya chori manyire wan no ming ki doyi ya ki mi mo gatte mane yuma be mi fono bishop chola inenda para yo kigum dokiti luongo Museveni ya chelle idu ya chelle president do bini ya choli chokti na para de ka kuya politics weko so position mana bichoy warga manyen both president this week enani pi la tien pangato mo bin ka chelo ngom pachole president peteki twero me order enani dak bena te waje ni ruodi bi beru ping gena ye weki twero ngom mo maki bi chelo pere dak bena te waje warga en very clear ma wonu be nano copy ni position gwari ni diaw mo lum du ya chela ri adek man ya go a lo e chelo ngom kai dek position ani katiki tami on ngoma be ma miar ka tim pien bera ga be tomo aneno manyuri kanya mo dogoti ye kara Balaalo pe mero e kara mo ja kuja kera mo chwale wadiang bo doctor kulu kenyi la mo Balaalo mo tiye gidegi wa pien dam chere Sudan gidu gitian gweno wa manyuri la kwerti ya nywane dok wega dok dan dok chaka par konyo ko jira cha kon dok binu ngol dok dan ngol yit dan o di super glue we dok dan win lo kan mabe an pe abi kon ne na tope ko I will fight on unjo mu degwa o mede ki degwa o mede ki yetwa bad mi ngeni don watika o state mage wani meng ne ruode an pia o level me wani ya gina chori yela wek da chera jeng foundation ma gikki
you pola tien pade ka ngat ma wini lok winyu choka yesu yang wa ni jo ka na tiki wang bat pigi romanan no ping and jo wun lo dot lok bot you will why ere mana bi choy war ga bore this week the most dangerous weapon in the mind of a terrorist is the brain mudugu ma don right lo iching al shabab ene di wiye wan ma chalo RPP wa bi lo di widano ya choli kana ramarwa bu win lokwa kana diango mo lum du ya chela rio mane poa kwel ena man yo bir ka chelo ngom kwarwa ma wa choli ko pe chelo ngom in pa ka bi na chelo ngom kwarwa ene poa bi ye donga to lo eno